Mufango wa guteithiriria anyui a njohi cia ibango ni unyitete thinga makiria itura-ini ria Kutus kuria andu aria makoretwo giterenge-ini kiu makoretwo magitarwo na kuheo mawira matiganite igeria-ini ria kuhukia unyui wa njohi itura-ini riu. Na watumia lugha moja tu, badilika, elimika, kijana wacha mazoea. Kwa sababu hiyo ndio ilikuwa elimu yangu niliyokuwa nawafundisha kama mshauri nasaha. Riu aingi ao ni mambiririe gucokereria miturire yao weru na gutiganiria unyui wa njohi. Nimekuwa sana kwa miandarati miaka mingi, kuwapora pia kuwapiga ngeta mitaa, nimefungwa sana Shimo la Tewa, Gutiganiria pia nimefungwa. Lakini sasa hii nashukuru tumekutana na hichi kikundi, tunafanya kazi, yani naona mambo yanaenda yakibadilika. Kenjuge ndi mukenu ni undu wa ngurubu ino, ni ndutete kuraihu tondu ngoretwo ngitumira ndawa cia kurevya, kwithesa, kunywa njohi, gukoragwa ndikira bu 24/7, ona ngakoragwa nginya ndina ndagika ya kuruta wira uria njagiriru ni ukorwo ngiruta ndithukumire kana ndigire kindu gia kuria. Sheikh Ramadhan uria akoretwo akimateithiriria hari kuona mawira ma gutheria kundu gutiganite itura-ini riu augite ati mufango uyu ni uteithiriirie hanene hari gutigirira ni magarurira mitugo yao. Mara nyingi kazi ikiwa hakuna, vijana wengi hutumbukia katika yale mihadarati ama katika ulevi ama katika ukora. Kwa hiyo tukaamua tutafanya kazi gani katika kaunti yetu au katika kijiji chetu. Tukasema jamani, mjini tuzunguke kila moja atafute fikra ile ambayo kwamba ataona tutajishughulisha nao. Unduyu ukite orere thirikari nene yandikite ataramu atano o ward thini wa kaunti ya Kirinyaga itemine ria guteithia ona gutara andu aria mahinyiriirio ni unyui wa njohi odumwe na uhuthiri wa ndawa cia kurevya. Wajirumeta, Inoro TV.